Аргентинаның Буэнос-Айресінден Украин спортчылары 3-ші язлық gençler олимпиадасындан Украинаға 23 медаль кетірді. Бориспіль авали манында сабаса 9-да яш спортчыларының ана бабалары, достлары, мұхлислері ве спорт вазифедарлары қаршылап алды. Епасы олып Украинаның 22 спортчы шытынды 55 спортчы тақдим етті. Ярышларда олар 7 алтын, 8 күміш ве 8 тунч медаль elde etті. Ресми olmagan medallerinin umumi miqdarlarının hesaplanuğunda Ukrayna jeyma takımı 10 en güçlü takımlar cedveline kirdi. Друзі, ви дійсно чемпіони, ви молодці, ми вам ще раз не шкодуємо області, будь ласка. Аплодуємо нашим чемпіонам, аплодуйте самі собі. Соперники тяжелые. Рақыпларымыз күчлü еді, әр шейні көстеріп оламадық. Базы шейлеріні бежердік. Япып оламағанлары да қалды. Илерге кетірмек үшін да çalışacakмыз. Ғайет büyük тәжірибе алдым. Келечекте гимнастикадаки ярышларда мана ярдымчы olur. Ніякі чемпіонати світу, Європи, вони... Hiçbir dünya ya da Avrupa yarışları, olimpik oyunları gibi seviyede geçmeyi, hatta gençler oyunları. Memleketimizin, ana babalarımızın yardımı ve kasiveti bu yarışlarda daha da ziyadece duyulan. Her şey yaxşı.